الباب الرابع دمبغال نايا بانغال باب الوضوء ودمبغال يوتاينغال ان في سلغي. عن أبي هريرة جتام أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله كجتان لا صلى الله عليه وسلم أنه ننلا قال بماكي لولا أن أشق سونان في تمسكتنا على أمتي إدو مفتئن إلا أمرتهم يميرين بالسواك غسغل مع كل وضوء وندد كلا سلغي. أخرجه كيالتني حديث أنكم مالك وأحمد والنسائي وصححه سلم ابن خزيمة وذكره هنا جنتي حديث البخاري إمام بخاري تعليقا ولم وينغادو. بمعنى لا الله صلى الله عليه وسلم ɓe maaki si wonano fiwata ɓe sattina mofte maɓɓe ɗen ɓe yamirayno mofte maɓɓe ɗen gosagol salligi kala ɓe mana laabi joyi e nder ñallal ngal. ɗum ɗo no holli hiɗa anda ko nde hunde ɗo tigiri hani kono si tawi nande wajibi acca ɗon sattinalngol yimɓe ɓen wi'ugol be yoɓe waɗu nde haraɗa andi ken ko ɗum ɗo tigi hana waɗede kono ma dama si ɓe waɗali bakkatu ala yamiraɓe si ɓe jaɓi si ɓe jaɓali hara sattinanali ɓe. ɗum ino holli en kadi ino hani salligi kala salligi koye goɗɗo goso moodi awa sa gosota ko laabi e salligi kala salligi moodi awa yo on tigi alal agalli ko ɓuuri fanɗude yo heɓu gosanɗe ɗiɗi e nder ñallal ngal bimbi e kikiɗe aray ko ɗum ɓuuri laɓede. saabu gosagol ngol ne laaɗo maki assiwaku tayyibul lil fami wa mardatul li rabbi ko laɓɓingol hunduko makon koko weltinta kadi Allah subhanahu wa ta'ala. haray ko ɗum waɗi mo heɓali feere gosagol ka salligi ka wuyɓagol ko yo ƴettu hundu makko ndun o kusukusunnondu ka nder hunduko ndun ɗo wona lonto gosordu ndun haray ko ɗum ɗo woni ko hani. wa an Himrana ƴettama e Himrana mawla Usmana radiyallahu ta'ala anhu anna Usmana wonde sayyidina Usman da'a o noddi bi wudu'in salligi alegoy o landike ndiyan salligi yo addane mo adda emo salligade fa gasala o lowti kaffayhi newe makko ɗen salasa marrati laabi tati ɗum woni o sooɗi laabi tati ko andingol en ko honno salligorte. so woni sayyidina Usman salligike ɗon andare on salligi ɗon ko exemple meɗen noon o sooɗi laabi tati summata madmada refti o wuyɓi wastan shaka o sorkindi wastan sara o ñittiti summa gasala wajahu refti o looti yeeso makko ngon salasa marrati laabi tati summa gasala yadahu lyumna refti o looti jungo makko ñaamo ngon ilal mirfaq haaka soɓɓundu salasa marratin ngon ɗon kadi laabi tati summa al yusra refti o lootiri nano ngon kadi misala dalika sifa noon laabi tati summa masaha refti o maski bi ra'si hoore makko nden summa gasala refti o looti rijlahu lyumna koyngal makko ñaamal ngal ilal ka'bayni haaka kolɓulle salasa marratin laabi tati summa al yusra refti o lootiri nanal ngal kadi misala dalika sifa noon. ɓa o gayni salligorde no siforɗen ni kanko sayyidina Usman bun Affan summa qala refti o maki ra'aytu mi yi'i rasulallahi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam tawadda himo salligo nahawa wudu'i hada sifa o salligi am ɗo juste muttafaqun alayhi ko andingol en haray ko hadi ko salligi ɗo woni salligi nelaɗo on ko ɗo woni salligi mo hanuɗen ekkitade on salligi mo hanuɗen wawde o musidɓe julɓe salligiji ɗin façon ji buy no woodi fotuno hara ko on ɗen jangude ɗo kon hara ko am vidéo hara mi waɗayno kadi pratique on yi on donc haray ko non hana salligorede ɓe kontali ɗo ɓe jantaki ɗo fi maskugol noppi ɗin ɓe inno tum maskugol hoore nden ka maskugol hoore nden maskugol noppi ɗin ko ɗon naati haray kadi ko ɓe inni ɗo kon lootugol koyngal ñaamal ngal laabi tati nanal ngal laabi tati mi mana ko hiɗa jokkude ha ka ñaamal ngal laaɓi o ko alda e ɗuɗɗingol ndiyan ɗan jokka kadi nanal ngal kadi ha ka laaɓi o haray noon koko nanon toon sorkindagol e ñittitagol woɓɓe no ɗaynitade ko addugol ndiyan ɗan ha ka toni yiltita ɗan sorkindagol ngol kadi ɓe adda ɗan ha ka kinal ka budde kinal ɓe yiltita wona noon wuyɓagol ngol ko wuyɓagol laabi tati timmuɗum tutta sorkindagol ngol ko pooɗirgol ɗan kinal ngal si wona on tigi hooro ha ɗan ɓatto hewtoyde ka ngandi on tigi fiifoɗan ɗan yalta ko ɗum woni sorkindagol e ñittitagol haray ko ɗum ɗon salligine laaɗo Allah. wan ali ƴettama e sayyidina Ali radiyallahu anhu sayyidina Ali oɗo ko lontiɗo nelaɗo nayaɓo onni o tawama guereji ɗin jihadiji ɗin fof sowona guere on Tabuka ɗum ɗon o luttutuno ɗum ɗon saabu nganto timmugo
tufimo oɗo wiyeteɗo Abdourahmane bun Maljami oɗo tufimo kanko Sayyidina Aliya nokkeli tati e nder ɓandu makko ndun o maayi ko yanɗo sahidi e subaka ñande juma ka subaka bimbi ñande 17 suumaye hitande 94 firgu e nder leydi wiyetendi Kuufa ndin ko ɗo woni ko oɗo malki saɗo wiyeteɗo Abdourahmane bun Maljami woni ko tufimo o maayi. Oɗo ko lontiɗo nelaɗo Allah ni ɓaawo Sayyidina Usmana feƴƴi, oɗo kadi ko lontiɗo nelaɗo ni duuɓi 5 ko woni Sayyidina Ali radiyallahu anhu. oɗo kadi yewti en fi sifati wudu'i nabiyi sallallahu alayhi wa sallam, fi sifa salligi annabajo Allah on kadi. Qala o inni wa masaha o maskiri bi ra'sihi hoore makko nden, o maskiri bi ra'sihi hoore makko nden wahidatan nde wotere. akhrajahu Abu Dawud wa akhrajahu Nasa'i wa Tirmidhi bi isnadin sahihin. Koni qala Tirmidhi wi innahu no hadisa do asahhu shay'in ko do ɓuri sellude kala piiji ɗin fil baabi wonde e nder dambugal ngal ɗo. Ko holli en ɗo wonde nelaɗo maski hoore nden nde wotere, mi mana ko ƴettugol ka tiinde naɓa ha ka hoƴƴudu, ƴettita ka hoƴƴudu artira ha ka tiinde, ko ɗum woni go'o. Na wasi ko en faamu haray ko naɓugol ngol tun ali on tun hara retour on tawaka, bi mana ko ale retour on tun ko ɗum ɗo woni go'o. O andi woɓɓe goo maska e waɗa ale retour ha gayna yilto fofidira kadi juuɗe ɗen e hoore nde yirguidira, haray o na noon maskirte. Wan Abdillahi ƴettama Abdoullahi bun Zayd bun Asim radiyallahu ta'ala anhuma, o kadi yewti en fi sifatil wudu'i, fi sifa salligi. Qala o maki wa masaha rasulullahi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maskirno birasi hoore maɓɓe nden, ɓe maskuno hoore maɓɓe nden fa aqbala ɓe fewtintini bi yadahi juuɗe ɗen, wa adbara ɓe huccintini ɗe. On faami ka huccintingol ɗe ngol ko fewtingol ɗe ka hoƴƴudu adda ɗe ha ka hoƴƴudu, fewtintingol ɗe ngol ko ƴettutugol ɗe ngol ka hoƴƴudu artira ha ka tiinde. haray ko ni woni maskodi ndi nelaɗo maski ndin ko ɗum ɗon salligi timmuɗo on hadise ɗon kadi ko muttafaqun alayhi. haya masku gongol wona tumbo hoore nden tun kadi maskete. woɓɓe ɓe ƴettewni juuɗe ɗen ɓe rondoɗe tawa becce hoore nden ka ñaamo e becce hoore nden ka nanota ɗum buuɓal wonano ko ƴettugol kolli ngori ɗin waɗa ɗi ka fewndu noppi ɗiɗi, honndu ngordu nduya tawa no memi nowru ndun, nduya honndu gordu ta no memi nowru ndun, kolli hedditiɗɗin hino defodiri ka hoore hoore, ƴetta ɗon noon diifa naɓa ha ka hoƴƴudu, ƴetta ɗon kadi diifita artira kadi ha ka tiinde, ko ni woni no maskirte. wa fi lafdillahuma ino are konngol maɓɓe kamɓe ɗiɗo, bada o nelaɗo fuɗɗorno bi qaddami rasi ardindi hoore nden bi mana ka tiinde, hatta dahaba bihima ha ɓe yaade e sokeje ɗen ɗiɗi ila qafaw ha ka hoƴƴudu maɓɓe. summa raddahuma refti ɓe ruttiti juuɗe ɗen hatta raja ha ɗe hewtiti ilal makani faade nokkure alladi nden bada amin hunde ɓe fuɗɗorno, bi mana ɓe artiri juuɗe ɗen kadi ha ka tiinde, ko ni wonno hoorne maskirte. wan Abdoullahi bun Amrin ƴettama e Abdoullahi bun Amri e bi mana ko Abdoullahi bun Amri bunil As al-Qurashi, ko ɓiɗɗo bi mana ko tanirawo Umar bunil Ashini woni ko yewta fi muɗum ɗo. yo Allah subhanahu wa ta'ala on welemɓe kamɓe ɗiɗo. o kadi yewti en fi sifatil wudu'i, fi sifa salligi. qala o maki summa masaha bi ra'sihi, refti nelaɗo Allah on maskiri sala maɓɓe on, ɓe maski hoore maɓɓe ɗen ha ɓe gayni, wa adkhala ɓe naadi kadi isba'ayhi kulli maɓɓe as-sabbahatayni sappurɗi ɗin ɗiɗi, ɓe naadi ɗin ɗum fi udunayhi ka nder noppi maɓɓe, wa masaha ɓe maskiri bi ibhamayhi kolli maɓɓe gori ɗin ɗiɗi ala zahiri udunayhi, dow ko feeñi kon e noppi maɓɓe ɗin ɗiɗi. akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzayma. ko andingol e maskugol noppi ɗin ko sappurɗi ɗin ɗiɗi naadete ka nder wuddere newru, maska wuddere nowru ndun, maska nder kaakol nowru ndun, ɗum ɗon ko sappordu ndun maskirte. hondu ngordu ndun, ndun ɗon maska ɓaawo nowru ndun, ɓaawo kaakol nowru ndun, bi mana ko kolli ɗiɗi pet woni ko nowru ndun maskirte, wona jungo ngon fof. sappordu ndun e hondu ngordu ndun, sappordu ndun ndun ɗon ukke ka nder nowru, maska nder ton ko wiyete maskugol ko mowlugol, hondu ngordu ndun ndun ɗon okippo ɓaawo. haray koni. wan Abi Hurayrata ƴettama e Aba Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗo maki idha stayqaza ahadukum, si goɗɗo e moɗum fini min manamihi immorde ɗoygol makko ngol, falyastanfir, yo ñitto yo fiifo awale goyi salasa laabi tati, ko fi on ɗum
ɓe maki fa inna cheytana ande no cheytane yabitu himo waalo ala haysumihi e hoore ƴi'unkinal makko ngal. ko wiyete haysumi ko ƴi'um wonkun hakkunde budde kine ɗen ɗiɗi, kun kowlum kun heedode hu wonkun ɗon ko kun ɗon wiyete haysuma. Iblisa noon ko andirton ko bonɗo himo naata waalo ɗon. Nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam sar ini mo fini e balɗe muɗum ndi yo fiifo laabi tati, an kaasi Iblisa no naatuno waali toon fi yo yaltu o doga. Muttafaqun alayh. Ɗum ko andigol en awalegoy kadi mono salligade ɓawi ɗen andi mo fini himo salligade awalegoy o sorki ndoko andingol en awalegoy mono salligade o sorki ndo to laabi tati o ñittito laabi tati nden ñittitande ɗon no naati. Kono noon wonde on tigi immori ka danke jangi duwaɗo jangede on ko ɗon kadi o fiifoto laabi tati, noon so yaaka salligi kadi o waɗa sorki ndo ñittito kadi laabi tati. wa anhu ƴettama e makko kanko Aba Hurayrata wonde nelaɗo Allah on maaki ida stayqaza ahadukum si goɗɗo e muɗum fini min nawmihi immorde ɗoyngol makko ngol toujours fala yaghmis wa taw mutin yadahu jungo makko ngon fil ina e nder miran bi mana taw sulbiri jungo makko ngon ndi miran mo fini wa taw ƴettu jungo ngon o suuka e ka nder gobule ma e nder tasium ma e nder miran hatta yaghsilaha salasan ha o lotago laabi tati. ɗum ɗo fof ko holli ko salligi, ñittagol laabi tati, lotugol jungo ngol laabi tati, ɗum ɗo fof no holli ko salligagol ha on tigi sooɗo laabi tati. kon ɗum nelaɗo makiri ɗum andi islam ko diina laaɓal, ko diina tasumaniyagal, diina civilisation, saltuɗugol, ñidduɗugol, kanugol, halkagol, ɗum wona jeeya ɗum e diina islam. ko diina pinal, diina sasumani, diina kamaren mba maki fa innahu no kanko neɗɗon la yadri o anda ayna batati yaduhu ko honto jungo makko ngon waali. ɗon andi buyno ton si ɓe waali ka ɓe ƴetta jungo ngon ɓe ɓisango ko hakkude koyɗe. si jungo waali ka hakkude koyɗe ma waali ka nder kinal e misal, ma walama yodede e mum e ko nandita tawi ɗum on tiki fini ƴettingo ukkingo ka nder gobule ma ka nder tasium taw si haray laaɓal e beseyagal waɗi haray waɗali. laaɗo maki awa si goɗɗo e mum fini wo taw ukko jungo makko ngon enen miran ha o soɗo laabi tati. muttafaqun alayhi wa hadha lafsu muslim. ɗum ɗo on holli en ko raɓɓiɗi kon en wiyamaɗa mo fini yo ñitto laabi tati, mo fini yo soɗo laabi tati, ko raɓɓiɗi kon mo fini yo feƴƴi o yaha o salligo. haray ɗiɗo fo naati ɗon. wallu ɓayti bun sabira radiallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi nelaɗo no salah sallam maki si hiɗa salligade ya ahi asbiril wudu'a timmin salligi on tis bi mana sa sortinoɗa ha naɗaɗan ha ka nder kinal wuyɓoɗa ha moƴƴa. wa hallil fecca jagoɗa ɓisindira baynal asabi hakkude kolli ɗin. si goɗɗo no salligade wona yo salliga o gaynata kolli ɗin no tammodiri no hiɓɓodiri o feccali ɗi o loota nder toon. si wona ɗum hawnaki surtout njanɗo ɓen ndiyan ɗaron kam emude hakkude kolli ɗin. jagoɗa hakkude kolli ɗin wa baligh timmina tis fil istinshaq e nder sorkida gongol illa an takuna sowona laatoɗa so ayman ko a horuɗo. so woni ko a horuɗo haray ɗum ɗon sorkida gongol ko addugol ɗan tun ha ka hoore kinal ɗo ka budde kinal ɗon yiltita ɗan sorketake ha dow kulol fiwata ɗan yawɗan feƴƴoya ka reedu wonna suumaye on tigi on. akhrajahu al arba'atu wa sahahu ibnu khuzaima wa li abi dawuda no ka abi dawuda fi riwayatin e fillayego ɓe maki ida tawadda'ata sa salligoto fa madmid haray wuyɓo on tigi wuyɓoto. wa an usmana ƴettama usmana radiallahu ta'ala anhu anna nabiyya wonde annabaji allah sallallahu alayhi wa sallam kana ɓe laatike yukhallilu hiɓe feccayno hiɓe jagotono lihiyatahu waare maɓɓe nen fil wudu'i ka salligi. akhrajahu tirmidhi wa sahahahu sellini hadis on ibnu khuzaima. ko andigol ɗen jogiiɗo waare togosere wono sifa waare ande min abdoullahi kala mono salligade haray on tigi jagoto waare nden kowoni jagagol ko ƴettugol kolli ɗin ɓisaka nder leeɓi waare ton ko suku sunno. amma so tawi waare nden ko sukkunde ɗon andi akhdari hino yewti en inchallahu arewe ka firoyɗe lakhdari kadi. lakhdari e nden ɗon nde inni hino waɗɗi jagagol waare nden waare newinde nden ka salligi dunal kashifati wona sukkunde nden ɗon jagetake amma ka longal sukki sukka koyonde jage. wan abdillahi hadise capantati e jeetata ɓo on ila fuɗɗiɗen ila ka deftere nden fuɗɗi. wan abdillahi ƴettama e abdoullahi ibnu zeyd radiallahu ta'ala anhu anna nabiya wonde annabaji allah sallallahu alayhi wa sallam ata o addanama bi sulusay muddin tataɓe ɗiɗi muudore nden ɓe salligi fa jaala ɓe onti yaduluku hiɓe yiltidira dira'ayhi sogone maɓɓe ɗen e nder ɗan ndiyan ɗon. akhrajahu ahmadu wa sahahu ibnu khuzaima. ko andingol en ndiyan salligi ha naka ɗuɗɗinede
woɓɓe son yi kaɓe salligi on sikkay ka pay kon looti maka goɗɗo sembi ɗum wona sunna ɗum wona diina ndiyan ɗan koyo hawrine ɗan ɗuɗɗintake nelaɗo salligori tataɓe ɗiɗi muudore nden o andi noon muudore nden o andi ɗum fayda no wayi tun wasi innama pooti wasi taasi goto ndiyan kun taasi goto ndiyan kadi fecca pecce tati ko ɗen pecce ɗiɗi ɗon ay ko bisulu sayi ko tataɓe ɗiɗi ko ɗen pecce ɗiɗi ɗon nelaɗo salligi ɓe wonti ɓe yiltodira sogone maɓɓe ɗen konno waɗi si inna ɓe yiltodira sogone maɓɓe ɗen innaka hiɓe loota koyɗe ɗen ɓe koyɗe ɗen jammitaka hoore nden jammitaka ɓayle ɓe wanno salligi on fof kon ɗum waɗi siko fi juɗɗen tun janta ɗon ko andingol en ka sogone haray ɗon wela ɓuɓɓinde mo salli goto ko be o yiltodira juuɗe ɗen ɗon o yiltodira ndiyan ɗan ɗon moƴƴa surtout janɗum ɓen hiɗon andi ka fewdo soɓɓundu junngo ka wunjere ɗon ɗon luggutu koye ɗiɗo hino ɓaawo ɗon so tawi aden on ko janɗuɗo so yiltodiral ndiyan ɗan ɗon moƴƴa o salligo taw gayno hara koye buddoy ɗon ɗiɗo e ɓuuɓaali wa anhu yettama e makko kanko abdoullahi annahu no kanko o wi en wo ra annabiya kanko tigi o yi annabaji Allah sallllahu alayhi wa sallam yakudu hiɓe ƴettana li udunayhi noppi maɓɓe ɗin ma an ndiyan khilafal ma'i luutodirɗan e ndiyan alladi ɗan akhadaw ɗan ɓe ƴettannolide asi hoore makko nden o hadise ɗo ko faala en wowlande si a ƴetti ndiyan ɗa a maski hoore nden ha a gayni ko ya ƴettu ndiyango kadi ko maskira noppi ɗin ɗon andi noon malikiya ko ngol laawol ɗon yaari ɗon andi akhdari deftere wiyetede lakdarinde hinde haalani en sunnaji salligiɗin woko mashul udunayn no jeeya e mum maskugol noppi ɗin wa tajididul ma ilahuma e heyɗintinalngol ɗi ndiyan ɗa mana sa maski hoore nde ha gayni a yiltika a yeehi a maski noppi ɗin a ƴettitali ndiyan haray a diwi sunna go ƴettugol ndiyan ɗan fi maskugol noppi ɗin ɗum ɗon ko sunna wano maskugol noppi ɗi woniri noon sunna alego o hadise ɗo ko ɗon woni ko tawti wa qala wi isnaduhu akhrajahu yaltini hadison albayhaqi wa qala wi isnaduhu tugorde hadison sahihu wa sahahu selin hadison at-tirmidhi aidan wa huwa hadise inda muslim naka muslim min hadha alwaji e o bange tigi bi lafsin e konngol wonde wa masa nelaɗo maskirno birati hoore maɓɓe nen bima in ndiyan o gayra fadli yaday hara wona luttuno ɗan ka juuɗe maɓɓe ɗan ɓe maskiri nden hoore nden bimana woɓe ƴettutuno goɗɗan wowal ma fusuhu ko ɗum ɗoni ko hunja kon e junngo nelaɗo kono yiya joni hadiseji goo hadise goo jiccoyayɗo ɗiɗo wa an abi hurayrata ƴettama e aba hurayrata radiallahu taala anhu qala o maki sami'tu mi nani rasulullahi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam yaqulu ɓe maka inna ummati ande no mofte ande yatuna ɗe aroya yawmal qiyamati ñande dargal gurran hara ko ɗe jalbuɗe muhajjalina ndayguɗe jalbuɗe ndayguɗe min asari luduy immorde batte salligi o ɓe maki faman istata'a kala heɓuɗo feere minkum e moɗon an yutila nde o juutinta gurratahu ndaygu makko ngu enele falyafal yo hu muttafaqun alayhi wallafsu li muslim haray julɗo o so immike ñande dargal salligotoɗo ha moƴƴa on juula kadi ha moƴƴa ittiri tere salligi ɗen fof haray no woni ampoule wihi no jalbi yeeso ka sulmete juuɗe ka lootete hoore ka maskete noppi ka maskete koyɗe ka lotte kala ka ndiyan salligi ɗam memata haray no woni ampoule wili no jalbi ko ɗum jalbinanoyta en iwgol meɗen ka kaburu yaha ka dargal yon noon nelaɗo may kala heɓuɗo feere juutingol e ndaygu ngu yo wat faamuji buyno ari ɗo woɓɓe goo faami juutingol ndaygu ngu mo lootay koyɗen no inna ko haka kol ɓuule o feƴƴintina on tigi feƴƴintina loota haka belenji dow seeɗa kamɓe ɓe faami ko ɗum ɗoni feƴƴintingol ngol lootugol juuɗɗen hiɗen andi ko haka coɓɓuli wo ɗon kadi feƴƴina on tigi feƴƴina haka dense juuɗe ɗe maskugol hoore nden on tigi feƴƴina haka hoƴƴudu lootugol yeeso ngon on tigi feƴƴina haka daande woɓɓe goo faami wo ko ɗum ɗo nelaɗo ma faandi e wiigol kala heɓɗo feere juutingol woɓɓe wi la abadan wona ɗum ko faanda e juutingol tere salligiɗen ko leer kala salligi ma on boni ko ya salligo kadi leer kala salligi boni ko ya heyɗintin a tefa leer julgol no fewndi ka fewndaki leer janngugol qouran no fewndi ka fewndaki mi mana wo salligagol heyɗintina salligi on sowno kala kamɓe ɓe faami ko ɗum ɗo woni e juutingol ngol salligi on haray ko ɗum ɗon kadi enen kadi suɓiɗen ko ɗum ɗon ko tawtuɗen wallahu a'la wa a'lam ko fiqihu wonɗen ko gandal mettugal fi wan aishata ƴettama e nene min aicha radiallahu taala anha qalat ɓe maki kana laatiki rasulullah nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam yujibuhu hino hawnayno nelaɗo atta yammun ko wiyete ñamɗinagol hino welayno nelaɗo hino mapinayno nelaɗo adorgol ñaamo ngon ko woni wo ko woni adorgol ñaamo ngon ko ɗum wiyete ñamɗinagol
fi tana'ulihi ka wattagol paɗe maɓɓe ɗen, wa tarajjulihi e ka peeñugol maɓɓe, wa tuhurihi e ka salligi maɓɓe. ko raɓɓiɗi kon wa fi sha'anihi kullihi e nder fiyake maɓɓe ɗen fof kamɓe ko ñaamugo. si ɓe sooɗoto ko ñaamo gon ɓe adorta, si ɓe ɓornoto ko junngo ñaamo e koyngal ñaamal ɓe adorta, hay si ɓe peeñay waare nden ma hoore nden ko sengo ñaamo gon ɓe adorta. ne laaɗo ko ni wonno gikku maɓɓe ngun. enen kadi sifore ni musidɓe julɓe, surtout onon sonnaɓe, si on lootay pay koy adore sengo ñaamo, si on ɓornoye ɓe adore koyngal ñaamal e junngo ñaamo. haray ko ni woniri, haray ko ɗum ɗo woni sunna o. andon noon gollitirgol sunna gooto o sabimbina addugol barki e nder galle ɗen e yaajede. angal gollitirgol haysko sunna gooto pet, liɓugol sunna gooto no adda kata e kasara e soñjawil e weñjewil e basal e nder galle ɗen. haray koyen wattu yili ɗum onon sonnaɓe ha enen worɓe, saabu no woodi kadi worɓe derfuɓe. وعن أبي هريرة جتام أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال أماك قال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم ماك إذا توضعتم ستيوني أن سلكت فبدأوا فؤر بميامنكم نيام مونك loto ñamango si loto nanango, loton koyngal ñamanga si loto nanangal, masko ñamurundu si masko nanurundu. hare ko ɗum ko hani ñamango woni ko adarte e dende nangal gollili ɗin. akhrajahu al-arba'atu ko nayoɓe yaltini hadise wa sahahu sillinimu ibnu Khuzaima. hadise capanɗe nayi e tataɓo on e salisa tawa arba'in. wa anil Mughirata ƴettama e Mughira bun Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu anna nabiya wonde annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam tawadda ɓe salliki ha ɓe gayi fa masaha ɓe maskiri ɓe maski binasiyati juburu maɓɓe ndun wa alal imamati e ka hoore metelol wal khuffayn e ka khuffuji. akhrajahu Muslim. ko andi ngolen o andi d'abord taw tarugol metelol ɗum ko sunna, kono enen ɗon ɗon ande en ala wadde ɗum. enen ko kufune wonɗen wadde, bal woɓɓe meɗen no raɓɓindini hay kufune ala wadde. awa andon waɗugol kufune ko ɗum ɗo woni raɓɓinɗinare nden. angal hippagol kufune on kan haray ɗon kan on tigi bonni few. wota julɗo goto jaɓu tawa hoore makko nde hino wirti. ne laaɗo Allah kamɓe ko disare ɓe tarayno ka sala maɓɓe, meterol wonno ko ɓe tarayno ka sala maɓɓe. ko ɗum ɗo woni sunna, suku ndum ɗum yaltitata si wona juburu ndun. kon juburu ndun ko cukalal kalkatinde ko kalɗon ɓe yaltinayno. wone laaɗo noon sino salli gaade ɓe ittatano ngol metelol maɓɓe goy ɓe maska hoore nden, ɓe maskayno hoore nden e hoore ngol metelol ɗon ɓe yaaɓe juuliroya noon. ko woni noon sa maski hoore metelol ngol ma maski hoore koffuje ɗen, sa yehi julgol a itti metelol ngol a wallini ara ya andu a itti salligi o, haray ɗon a juuli a salligaki ko ya juulude e mum. kono no selli ka on tigi maska hoore mum. la même chose sonnajo kadi si mo salligade hakkude ka worɓe janamɓe woni, tawi woni o heɓali feere ka o suuɗoto o itta tiggare makko nden o salli goo, haray kan kadi no selli ka o maska hoore tiggare makko nden o yaa o juulida e tiggare makko nden, haray ɗum hino selli. wan Jabirin ƴettama Jabir ibn Abdillahi radiyallahu ta'ala anhuma o kadi no yewten fi sifati hajji nabi, fi sifa hajju annabajo Allah sallallahu alayhi wa sallam. ala nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam make ibda o fuɗɗore bima bada Allahu bihi, ko Allah fuɗɗori kon, bi mana Allah daali inna safa wal marwa, bi mana ko julɓe ɓen fuɗɗoro yahugol safa si yaha marwa, na marwa fuɗɗorte ko safa. alegoy kon ɗon woni nafoore hadise on ɗo ɓayɗo naafiya joni yewtede ko fi bi maana salligol yewtede ko andigol en ɗo kadi toujours en fuɗɗor ñamogo ñamogo. akhrajahu Nasa'i yaltini hadise on Nasa'i hakada ko wano ni bi lafsil amri ko konngol yamirgol, wona so ko konngol humputugol. o hadise inda Muslim ka Muslim bi lafsil khabar, wo konngol ngol ton ko konngol humputugol, mi mana ko ni duwa warrede ɗon ko humputugol, kono ko jicci ɗon ko konngol yamirgol, bi mana warreni nandigol yimɓe ɓen ko ni duwa warrede tun, bal ko yamirgol ɓe bi mana yo warreni. ko ɗum woni lafsul khabar e lafsul amru. wa anhu yettama e makko qaala o maki kana laatiki annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ida tawadda so salli goto a daral ma o yiltodira e ndiyam ɗam moƴƴa noon no yewtirnoɗen noon nane ala mirfaqay kawre coɓɓili juuɗe maɓɓe o andi sowona ɗum ɗon ɓuuɓata. akhrajahu Daraqutni bi isnadin da'if. buyi salli goto ara soɓɓundu junngo ngon ɓuuɓaki, surtout ɓe sonnaɓe ɗi jilbabuji mum junngo ngon hino janɗi, junngo doloke jilbabon hino faaɗi, ñora ha e hakkude hattina ɗon, ma worɓe tigiri jogiiɓe kaftani hoy hara juuɗe ɗen hino faaɗi ma